Ha nabi an bwrychu mar haga eif san cwr a horst a chwre eile a ha strir I breith. Ja. Well, this is only one or two. One snock a hoe. That's all very low. And there is it. Will you give that away, Rob? So, Gio Giri of Urachin or a hat Gian. Head first. Head first and two little paws. First, right. Okay, here the one up, what you first. There's the head. Look at me. No, that's it. I've got the head out on one bit. That's it. Good. Come here, say, twin driving this. Ah, koos. Falt je dan tuile haarsten, nach il shin snock. Uan tu, agus uan gal. Fim ik al wat ik kan voeren is. Smaken wel liggen nou dan du. Hij shin gema vocal nach il. Jay, she's an arst. She's. En roet daar koers te ma schaar, she a bi fhaicinn caoraich go per caoraich. Hwyr myrachig caol fo myrachig eile, agus hannig sias is yn y chwydiochig, agus fa caras y stif dawn mar ha, agus she roet nearst var chwydramach a ha sin hyn, ha nioen ioca ha diwnsachig van na botich, agus diwnsich na botich fo botich eile, agus mar sin she cercal a hawn, agus ha doian diwnsachi a gáil tron a ginialach gan, agus ha sin chocútramach sa gas, hyn mar a hilw a rúcag chun a seo. Fé me tú táiseach a gan a dóir chóracan.